Niin. Ja tere siis, alustamme YouTube esimese osa. Nyt pankaa kyllä sellainen. Pysä sisällä. Ja kindlasti saatko mulle jotakin. Osaankin laulaa. Tin 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 että voin panna nagu, ettei oleks sitten kaamera. Ja head sõbrapäeva. Ja minu koer. No, musti. Niin, jep. Lähme. Move it, I like them move it. I like them move it. I like them move it. I like them make them move it. I like them move it. Mulle meeldib see, et sa näisid Freddy 2.
Я хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и предстоящим Рождеством. Спеть песню для вас, не свою, Mistä siis Eeva? но Kus poolt on? ностальгическую, известную. Песню Натали. Также лично для меня новогодние праздники это ностальгия. Issi, tähän mä panen sulle piraatimuusika käimään. Вспоминаю прошлое. Посмотри мне в глаза и пойми меня без слов. Не знаю, как рассказать про эту суку любовь. Шепчу в тишине только имя твое. Прости за слабость мою и прости меня за все. Minä olin... okei. Et mullakaan mene akut yhdeksi saamaan. Se. Võrukas. Võlu karussell. Vaatake seda. Siin ei ole midagi naljakat. Для меня лучше всех, и я хочу быть с тобой. Я ходила к тебе, без подковану. Прости за то, что скажу, знаешь, я тебя люблю. Вот сюда. Tule, Bustik, tule. Nii. Ja siis selline oli meie tänane video.
like surprise'iga. Ja ja head sõbradepäeva.